Reka rero mbashimire cyane mbahaye ikaze ku Ibendera TV, nizere ko mukomeje kumererwa neza kandi muguwe neza, nizere ko ubuzima ari sawa, nizere ko kandi ubwo ababashije kugera ku meza ibintu bigenda biba sawa cyane. Uyu munsi rero turaje n'ikaze risesuye ku Ibendera TV, turaje mu nkuru z'uyu munsi, twizera ko mwese mukomeza kugenda munongerwa n'inkuru tubagezaho ku Ibendera TV, muba muri kumwe nanjye na Christine Ntirushwa. Nizera ko mwese muba mugenda mugira ibihe byiza, ariko mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu, tugakomeza kugenda dusangira amakuru anyuranye. Reka tudatinze cyane tubabwire ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta musirikare wemerewe kuzongera kuzerera mu mujyi wa Goma. Iyi ni imwe mu myanzuro yafatiwe abasirikare ba FARDC nyuma yo kugenda bigaragara ko hari abasivile bagenda bicwa, bikavuga ko bishwe n'abasirikare. Uyu ni umwe mu myanzuro rero cyangwa se ibihano bikomeye byafatiwe aba basirikare. Indi nkuru kandi nayo iragaruka muri RDC, iravuga yuko RDC yongeye ingabo zayo ku mupaka uyihuza na Sudani y'Epfo ndetse n'igihugu cya Uganda. Kubera iki kuri iyi mipaka hongerewe abasirikare? Ni kubera mpamvu kireka ibi nabyo tuze tubirebeho. Ni ikaze nanone mu nkuru tubagezaho ku Ibendera TV, nitwa na Christine Ntirushwa. Reka turambure izi nkuru zose uko zakabaye. Nk'uko twari tumaze kubivuga, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta musirikare wemewe kuzongera kuzerera mu mujyi wa Goma. Perezida w'urukiko rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Koloneli Kabeya Hanu Beni yanangirije umusirikare wese wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ntawemerewe kongera kugaragara azerera mu mujyi wa Goma. Koloneli Kabeya yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mata muri mwaka w'2024, ubwo yakoranaga inama n'abayobozi batandukanye babarizwa mu mitwe itandukanye y'igisirikare, aho yatanze gasopo ko umusirikare wese uzafatwa azerera muri uyu mujyi atari mu kazi yaherewe ibyangombwa azabihanirwa n'amategeko. Koloneli Kabeya yahamagariye abasirikare bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahiriza amategeko y'igihugu na disipurine bikubiye mu guhamya indangagaciro zibereye umusirikare w'iki gihugu. Yavuze ko buri musirikare wese uzagaragara muri uyu mujyi atari ku burinzi cyangwa izindi nshingano azajya asabwa urwandiko rumuhesha ubwo burenganzira, atabyubahiriza bakamujyana imbere y'ubutabera. Aha yagize ati, niba uzenguruka umujyi wa Goma ufite intwaro wambaye n'impuzankano y'akazi utabiherewe uburenganzira, abashinzwe uburinzi bakagufata haba nijoro cyangwa ku manywa, uzabihanirwa n'amategeko imbere y'ubutabera. Yasobanuye ko ubutabera bwa gisirikare buzafata ingamba ku basirikare badafite imyitwarire ituma abaturage batagira umutekano. Mu bihe bitandukanye umujyi wa Goma kimwe n'utundi duce twegeranye na Nyiragongo twahuye n'umutekano muke n'uyu munsi, abaturage bakaba bakomeje kuvuga ko bahura n'ubwicanyi, ubujura n'ishimutwa rya hato na hato. Mu gihe kitararenga icyumweru abantu bagera ku 10 bishwe barashwe mu mujyi wa Goma, hakiyongeraho abo mu bindi bice bituriye bagenda bicwa umusubirizo. Ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bushinjwa Wazalendo n'indi mitwe ya hafi bakorana imirimo na FDLR.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma buherutse gutangaza ko Wazalendo nabo batemerewe gukerakera muri uyu mujyi bitwaje intwaro. Uyu munsi iri bwiriza rikaba noneho ryageze no kuri FARDC, aho nayo yahawe gasopo yo kutongera kuzerera muri uyu mujyi. Iyi ikaba ari gasopo cyangwa rengarenga yahawe aba basirikare yo kutongera kugenda muri uyu mujyi badafite ibyangombwa cyangwa batari mu kazi. Twihuse cyane ku yindi nkuru. Iyi nkuru nayo iragaruka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuki hongerewe abasirikare ku mipaka ihuza RDC na Sudani y'Epfo ndetse na Uganda. FARDC imaze iminsi 3 ikaza ibirindiro byayo Ikengezi muri teritwari ya Aru muri Ituri ku mupaka wa Sudani y'Epfo na Uganda. Guverineri w'intara niwe watanze aya mabwiriza nyuma yo gukorera uruzinduko mu mpera z'icyumweru gishize muri aka gace. Ingabo zongereye umubare muri kariya karere ngo ni mu rwego rwo gukumira abantu bitwaje intwaro baturuka muri ibyo bihugu by'ibituranyi bagakorera ibyaha abaturage. Kuhagera kw'abo basirikare ngo byakiriwe neza n'abenegihugu. Ni ukuvuga abasirikare bongerewe kuri iyi mipaka ngo byishimiwe cyane ndetse binezeza abenegihugu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batuye muri utu duce. Muri kariya karere k'umupaka nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ikomeza ibivuga ngo hasanzwe haba urujya n'uruza rwinshi rw'abaturage ku mupaka ihuza ibihugu bitatu, ariko hejuru ya byose hari ibibazo by'umutekano na Sudani y'Epfo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko amabandi yitwaje intwaro yinjira mu midugudu myinshi ya Kongo bagakorera ibyaha bitandukanye abaturage, birimo ubwicanyi, ubujura bwitwaje imbunda hamwe no kwigabiza imirima yabo. Ku cyemezo cya guverineri w'iyi ntara, abasirikare ba FARDC bongerewe ku mupaka wa Sudani y'Epfo kugira ngo bahagarike uko kwinjira. Sosiyete sivile yari imaze igihe yamagana ihohoterwa rikorwa n'abantu bitwaje intwaro baturuka muri ibi bihugu by'ibituranyi. Yishimiye iki cyemezo rero cyafashwe cyo kuba iyi mipaka yongereweho abasirikare ba RDC bo kurinda ubusugire bw'aba abaturage, nk'uko byatangajwe na Anguva Wadri, perezida wa sosiyete sivile muri Zaki. Avuga ko bizafasha abaturage baho kongera kubona iyi mirima no kujya mu mirimo yabo mu bwisanzure. Iyi sosiyete sivile ariko yifuza ko izo ngabo zazahaguma kugira ngo zibungabunge ubusugire bw'igihugu n'umudendezo w'aba baturage mu gihe kirambye cyangwa se mu gihe gihoraho. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaruka kuri cya kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda usatira ibice bikuru na bikuru byo muri iki gihugu, ndetse hakaba harimo abavuga yuko uyu umutwe ushobora no kurangira ufashe iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka inkuru twabateguriye uyu munsi tuzisubikira aha. Twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza, mumererwa neza aho muri hose. Twizere ko kandi mukomeza kugenda mwishimira izi nkuru tugenda tubagezaho ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirishwa, ndabifuriza gukomeza kugubwa neza, mugire amahoro.